kulumakli siya ilesil li kakwa Jesucristo hoy si baom San Mateo. Ani tarak tin junta taeb kui litinamitain. Chanchaneb li kokal chunchukeb sa iblikayil. Dikesh habre chishkibal re li juntolchik. Shosholbik chokere ut inkashish shahok. Shkabicha railpich ut inkashish yabak. Shkulung la Juan linkana kwak chimokonaukak ut shishkie. Achtsa kwan rikin. Shkulung li kaholbech linakwak naukak ut nikishkie. Kwai hun likwin hun eskwak hun esubak nishbanu. Ramibeb lahtisoltoh ut eblahmak chankeb. Abanan shkutun shyalalil ut lishchabilal li chosheil nale rikineb lishbanu. Ratin likakwa
Amen.